Sava centar je nekako mesto koje je tokom odrastanja meni bilo najfascinantnije mesto u Beogradu. Istovremeno je delovalo kao da se nalazimo u nekoj budućnosti, a bilo je jasno da je objekat iz prošlosti. Film Inventar je zapravo drugi film koji snimam u Sava centru. Prvi film se zove Centar i sniman je 2007. godine. To je bilo kada su bile te prve vesti o tome da će da se prostor privatizuje i možda promeni. A Inventar je prosto nastao kao reakcija na to da uhvatim taj tranzitni period kada se prostor zauvek menja. Tokom procesa rekonstrukcije koji sam pratio tokom više meseci zapravo su postepeno mi sve bili zanimljiviji ti mladi radnici od kojih su mnogi tu po prvi put. Meni je bilo zanimljivo kako taj prostor izgleda kroz njihove oči i nekako nemaju odnos ni lični prema tom prostoru, niti su možda svesni njegovog značaja i političkog, i istorijskog, i arhitektonskog.